It's Impact TV Cookie Channel. Hi avela tuni agenda Manipur Cookie Edition discussion ar vezosi host kay masay milal kip gani na bon chawin lem na kahin na hi. Kumsang ni rasom la ko kisay ding hitain ni khat se wala hitain hizijun kum hung kisay dito kilhon hin kum khat sunga hi apha ipi umam chule ase ipi umam chule kum tha hung hun dito kilhon na hope itabang bang inayo ham ti thu hin ki hodi wa hi in a topic so revisiting 2019 and hopes for 2020 so 2019 ga anung vet chule 2020 a hope itabang bang inayo ham ta salam thagaulam chule a ipilam banga pachom na inay thayo ham ti thuai hung ki hodi wa hi in hisi ki holim na dinga hin chunio Impact TV Cookie Channel studio guest niyo ki kovin amasa penin amani chu ta la na hin nei gating ka koma taw hi jaum ta e ho cookies namma dinga pu Reverend S Primvai pay President MCO all Manipur Christian Organization amazang Impact TV Cookie Channel thalengin lem na kahin nei na hi abana taw hu pu Albert Jamkhulal Milhiam Secretary Zekort amazang Impact TV Cookie Channel thalengin lem na kahin nei na hi ai la kya ulim na san pan paising o hitin na pa inja ka hin sai bang chun 2019 thui ga sai na sautin na 2020 so injo a chai na kon le hum te kum jang ki sai ding hitan mas penin pu Reverend Prim vai phei ko man sing kating amas pena kum lui a hin lai ji sun ga nung vet no hitin na celebration and observation ha hin ga chiu hitin Christmas New Year to le good festival to le adang dang festival sangai festival hin Shiri festival and even Orange festival I mean chili festivals om tan na ko vele ipio hum kin ham sai thai pon na hi chi ga nu ga ne hi chi chung changa hi ipa in na lungel dan na hin sai thai de ha aphat lo na ho aphat na ho hi chai comment nan pi thai de yo dinga ku tu pi pian ne si Christmas ya a Christmas hi itu pisa no lo no va e ho langin wangan a Christmas celebration keu se lo va icha masanga chu advent yong iga ti ki no ba anadi ta hong ki bol no chu Christmas ke ti iku tu pi pe no hi na chung chu na college ham university ham ai lo la hostel ham Christmas tarik som ni langa December ting la anung hom ta loading amo ho chun advance aga manum mo ba ichong chu advance yong chu November tarik khat jo chu le December som ni langa masang it's also bowling in advanced Christmas atiwa ala hi advanced Christmas iti aki bol jam iti hele advent season sunga ki bol advent kiti chu latin pa huya coming ahung ti na hiya paka Yesu Krista vano le shed ahung ti hi observe i bolu celebrate i bol hiya and the history ga say level 4th century vela ade 380 masanga hi obung sunga hi loi khat Gnosticism kiti ho Gnosticism hola ayong Priscillian kiti ho amo ho chun Jesu hi ta sape ta hung hi poi ga wa hi bowe tilanga hung se yu chu hobungin ichu chung changa chu council hung ne yuwa icha council chu Saragossa council atiwa isi Saragossa council chun to Priscillianism ho chu theme on chanuwa isa ko na chu Jesu ta sata hung hi poi ga wa hi bowe ai lo la ama te kilo amat kha hi bowe ti ho hi adi lo hi ti shu chen na dinga ho bung mi ho he chen na dinga Yesu chu ta sa mong hung hi ti shu la na ding le shu chen na dinga miu shen he them the na dinga advent season ahung da phat sung ti hin bol wa za ko na su le sit mi ma hung ping Jesu chu apin ding hung ki sei Isaiah som nga la thuma atho gan thei hung ki sei chu le nunga thieng su nga hung pin hung ki sei ite ho chu aba na ba nei haptali sunday li ising chu phata observe hung bol wa ita chu candle jong advent candle kitin tin hapta khat khana candle khat hung wa Yesu su ta samo mong ahung hi bowe ti hi he chen dinga observe hum bol chu advent ya aya to ho de congregationalist so free church so hin ichi abul lang chu ngai tu be se alova advent ti chu chang chu ahung ti he na mai man mai ya advent Christmas si ti le abula pa na lunglu ta
meaningful ta observe bol ho dinga chu as na bol hial be se ta ve ga ti ju it's to advance to observe bol de hin Christmas sai la wang ahung na hin celebrate bol de ki pa ta lim dingai ye chen advance nga chi pi ki bol ham ahung na chu looking back ahung na chu le looking forward ahung dik it's in nga chu ki bol je ti gi mi pin ye chen diu di ka di le ka ga su la ngai ama New Year aban ka atang ka good festival ho sila sa festival ho song cham chan ni sai ti New Year hil chu kum tha ti nei ong kum tha ti na ki ti chu masang la ya mi ai ho hi ipui pa teo do ya na ho wa phu ya na sama na ki thoi ten tin akoi ni yari pyong chu ana hello te ki hin tin thing ta sai te ngai ipui pa teo wang chun chei rao ki te ha na bol ji na o chu ale chu ye ai ho chu dinga chu ai pyong hom be se lo asu sa hom be se lo ana bol lo ba ale it's a New Year ki ti wang hi ahung bol pa na hi ipgm itia hele Rome ti ako na copy bol ya Rome ten copy i bol da lu chu BC somli le gu kumahi Julu ki ti pa hin calendar hung sima aman calendar sim pat chu ahung chi hi le hung ki mang a hi le calendar sim pat na mana sei pen chu AU ki ti a chun ano U chun arbis ano orbis isu hoya hung ki sima mi ti le Rome copy hung ki sim pat nya ku na chu kum khat na kum ni na hung sim ahung bol pa isa ko na chu observe hung ki bola hi le Yesu pen chung changa hi Yesu hung pen jo wa hi Christian hola dinosaurs exegeus ki ti pa hin ama hi monk yo pa monk chi pi te lamboy be ti yang lo di wam na monk ama hin Yesu kum chu Christian era ki pat na kum hi sa te ding ngai tu anu oi sunga Meriam oi sunga akijil pat ni chu Mars tarik som ni langa hi sa cha ko na chu Mars tarik som ni langa chu kum tha ni hi sa ong chi a le chi hoi thei ta lo a chi hoi thei lo ma hi history ran be se lo pem kwat bol ki la ne ya ani kho hi kum si a hi a sa wa chom ki bang thei ta lo he chu chung chu na ma na bol khil kit khat chu wang se rum ta khat chu Jesu hi an orbis jasa gi le som nga pin sa jasa gi le som nga pin sa chu chu heron leng pa thi ju hita ale Yesu pen chu le heron len pan su mang na go ki ti um ki na a che wang pi a bol ki ta i ti wa ho bung lam kai hon na su di na bol wa Jesu hi an che dinosaur execution apin kuma sim sang a hi kum nga ham kum gu ma upayo ahung bol ki da cho ese dung ya chu a calendar sim yom chu ahung chi hui te lu pa na hi e di sang khat la janga le sobgi le lia hi Gregory ki ti pa hin ama hin ahung sim tha chu ese dung ya chu kum tha hi January tarikh khat ahung hi sa Mars som ne nga chu hitalo som ni le che January tarikh khat chu kum tha ni hung hi sa January ki ti yeng yong chu Rome 10 ana lai ho bu Janus is a lai pi ni ho chu is chu kum bu hung hi sa ya chu tu la I calendar man pe nu hi Christian calendar I ti pe nu hi dai new execution ahung sim chu hina ai wanga la hi chi hi Gregory 13 revisable is tu la ya ichepi is Gregorian calendar jong ti ji wa Julian calendar jong ti ji wa ani ta chu hi chi detail ta ahung sim wang chu pakai kum hung hi sa anno domini hung hi sa pen wang chu to ai sei pau dinosaurs exegeus it's a mong pa chu hong ki sim pana ale ja ga sei be ki ding chu
pagka Yesus Krista penikukup Good Friday dia Good Friday kasi kele pagka Yesus Krista peniku itiva Christmas ta observe bol jong hi Yesus peniwang hilo Yesus penisu koi man hetalo ai wanga hi je tarik som ni lenga hong isa pa nau jong hi ichi hi Iselaya gam khang tau ta ana nam khang tau ta ana rom ho hin ipiku na na manwa mi ti ale winter solstice itu phalbilai le nisa hi sa langa chi akhon na agapa ichi ni khu ichi ku na choman rom hon sule mitraijim kiti nisa pathin ho am ho chun ichi mitra pi ni khu cho hi ti ani nova December som ni langa hi sule juda 10 Greek te to ki du la yuwa Greek 10 ama ho in Jerusalem ho in chu wo sa pum go na tu wa juda te jing a thik lo pen ichi chu ama Jerusalem ho in chu subo thai chana na subo ale juda te ta hong kisa na wala juda te na ajo pa no wa ho in chu atha be athin su ichi chu Hanukkah ku da tiu ichi chu December som ni langa hi ale Christian yung kipati lo wa hi Jesus su tarik som ni langa ni chun pe mo hi jong le ho bung lam kai ho chun no mai chapang hi ga ven tup ding ha sata mi ku na chi no mo mi tra te ku na juda te ku na achule rom te ku na chi no ito ho ji a chu abul pon na chu Christmas chu Christ mass Krista ane khom ichi ku chu bo lo wa ichi ku na chu hung che be a edi za thumle som nga bela chu obun ichi hi abad in mang tau te aje chu winter solstice kiti chu the darkest time of the year kum khat sunga khojin a sot pen khowa achom ni pen na ichi lai chu wa noi wa Jesu api ni kho to kim mang hen la hoi je nge tia he Jesu pin na ola hong kim mang hen ale ai pi le chi ga si pen Jesu historical background chu no man lo ning pen chu nang la kai that na dinga paka Yesu Krista wan leng chapan wan leng lal aman alal to na hinda la nang la kai that na dinga le se chunga mihima hong pin jong chu Herod ina pinging ti la ma thu chu Kaisar ina pinging ti ma thu chu ai wangila ala sam ho again ti hol sadinga hong ja chu ho ito aki identify num ja chu mihima pin jong la anoi nong pen ala sam pen awai cha pen din mun cha man hong ki na Bethlehem ma hong pin ya chi to chu gel thu a pathian ko ma ki pa thu se ya thangwa ta sia hon nun nom nang mai ai ga manule icha chu ibat khil na hum je chule kum tha chu ga sei be ki 11 kum tha hi adi tun 2019 ki sai loi dit ta ale jing khole kum lu ila ding wa hi thai ni khole kum thai lim ding wa hi al hi chai boarding pen chu 2019 sunga i chon sin na pathin ei ngai dam na dinga tao keu sia chu ai pun 20 sunga pathin wang bo na EPP chanavam chule 20 kum ki chaya 2019 kum ki chaya kum tha mudinga ina we hoi ji a pathin thangwa na hi cha chu man ding ya tao yeng pa hi lo wa na pathin thangwa na man ding chule 2020 ilim di ya na ise 2020 yong ilim mu chu pakai wang phan an hing po pe in thin thei dam thei yung po pe in dam mo na hung hi hen ti hai man di hi lo wa pakai hitabang bang theya ka hin na nei hoi jen nang ma ka thang wa in nang ma dei banga nang ma nei pe 2020 hi ka man ding hi ki pan la na nei ding isi chu hi le kum thai manu cho man lo ma thum yeng ki ti mi nan ga ngai tu yong le hen
Pati nung kipa di nam di Interesting. ngai tu da te ka ge le. Kipa min na Ale. hati ma zingin. Ai le tuin ta salama ga si kino hitin. Eh. 2019 hi ga nu na hi ai le pa Albert Coman sing katik. Eh. Ta salama hi 2019 sunga hin jing le kisai ding hi tan. Iga nu tu kum sunga hin boina tam ta no min na. CAB ane kitin tun ga CA kititan na. Ek a hitan. So le framework agreement so le ILPP so le abang boina mai pin ana zingin na. Hiti kum sunga hin. Hiti 2019 sunga hi tabang boina ana ho hi. At sunga hi ipi common na pi no ma. Na hin sai. 2019 sunga thil so ho hi thil deu siong ki pat na hi abul ki abula ko na hong khat to ting le chu ama danga events le thil so phat dong ju ya thil so ai lo wa la len jamai se ya le a historical hong ki pat do na ding ta ma so hum do chain government wai an hop pana BJP wai an hop pana hin CA dong so in chu ting le social happenings still i society lawa ai lo le politics ki ti hanang le I pun khom na lawa ki wai hop na lawa hung so ho choi le student amendment bill dong chu ni chu ting le ekata tribal framework ti dam naga framework ti ham ti khat hin disturbance ai lo wa le thil pa chom ning khat pat tup ne chong sun chal ILP in ST demand in chu ting le society lewa drug hanga contraband ho kisim ho contraband drugs kisim ho aki kham drugs ho kisim ho manufacturing unit ho mat na le chuting le asim le pole ho mat na yong chu India thusu ho a ki thang lewa hi cho cho no mi ni chuting le 2019 sunga hin baby sana thiong chu education nga I chanam khana ato khai ke ma wat le mudana hi CA ki ti yong hi India government ding ayong phachom be se lo ni ama wang ama ho BJP lam kai ho emotional feeling a chu ai lo wa le hidden agenda khana chu CA yong hi an po lo du le ti chu vote system hi ye wa cha ha jo parliament hi ta assembly ta ha jo chu atam jo vote tha tam jo le apot tuk tam chu hi ya hi chong hi ek nga an sim do hi ai wanga cho yo si hin social and the society and nang chu le economic kan nang chu le political hi cha hi impact hu chi an to kha chi affect chi a result pa chu aphalang yo hu chu mai the chu ting le oi lam yo hu chu mai the ai wang CA wang hi ho dinga hi le Indian economy hi agriculture economy hi agrarian economy a chu ki wa bon ki wa jo lo wa khununga wa noi le sin nin iminu sei thang na mai dinga ta bo ho hi ho dinga chu ong ma hi le ho dinga chu man na hi jon te ti ka gya le ni chu teng le student mem bila hi gampa ma hindu ho atam jo hi ong te po lu na le chun one India motive chu hin one India chu mi ocean ki de hi nai ai wang one India chu Hinduism hi diu ti na hi ni aung chu te ala Indian kata constitution ong chu ho secularism hi na chu an to kha ding dan min chu teng la ong su bo mong la adia Christian le Muslim ho chu su kan the na tam ta an to kha mai thi framework yong hi dei lang chu hi a hi le regional framework na nin hin bor le kilo ma hin ain la to chu ithnik khat se a framework hong bor ta in chin disturbance tam nagat may lay community ethnic group may lay te honin protest bolu thinglang kutian protest bolu to naga khan nin pepola kadai powe ti ho cho yo sin mem lung tim disturbance ti mem lung tim asu boya chu teng lai mem lung tu su boya ko na chu in chen lo chen lam nga economic lam han nang chu teng le ka sim lam han nang holding ine hol ding le phachom le dinga kan to nga holding wa le ho yo si disturbance bolin so do kitan ILP yong hi unborn win ILP jalin may lay
khang tha hoyong athi lo yong oben chuting le ai mi hoyong chu mi get mi ko lang ki thi ni hin khoman se Halloween ILP yong hin I chanam khatna I bor ta jiu chun chi le wa le chuting le kine hall na laman nang lo na to laman nang sum korong hall na laman nang office na to laman yong le aboring ya chu ban le blockage ki bor chana hi Manipur economic chu one above crore ho he ni khanai ki sumang he aju ta le ani kho yo seung ki go pho ma he len GDP 19,000 ham chule 25,000 be yong thing do he mi khanin kum khana income ni nei hui ang chu tia le chun ni khana crore khatwal chu su mang ting le chun ijat chana chu ho hi mun mol chunga ko na song tum khat ki le hla bonga ti economy hem nem thaji hi hi ja chu hi cho hi mi pin pai ta gel chen the dinga chu de um hin chule drug ho yong hi ki mat le ki sim na mun jong chu masanga chu ipu pa chun golden triangle ki sim ta le khabu an ki masanga chu le khabu an ki sim ma chu teng le newspaper dunga chu le khabu resource paper dunga sim wa chu gam danga ki sim me ti tu ai cho khan to no ho yo si chu negative khan to na hi yong le chu igam sung wai khu sung wa hung thunga adi da thing thang nga hung thunga e chu asim na mun so hi tai a producer ong hiu manufacturer ong hiu chu ting le marketing yong import ki do ti chu hi le chi hin society chu negative impact I chan ge an so dem ai lo wala positive impact I chan ge an so dem ki ji mi pi jo hin I gel khom di bin me chule nai cha thil so khat jong chu hi ki nai le ang lo pu pi war centenary celebration na chun I bor ke bin centenary celebration ki ti ho yo se hi Christmas and EP yong le chuting le kum tha han nang chuting le cultural han nang agriculture festival han nang EP han nang hi te yong le hi cho hin anam sum cheng ho yo se dinga phat chom na an pu ding na hi hin ain la ethnicity ti chu abung ja na ki khante gam in hi kha ji u chun tu khang hin ichi kupite na borong chu mai te ten ha sap ha thanu be sa ga thajo lo chu teng le kupite na borong chu na ga ten hi chu ki hoding ai tong kha wa ai hit kha wa ta bor ki na le ichi chu hi le a chang gom thum ho chu a chang gom gam khana chang gom thum mai lo wa ko khana chang gom thum ho chu a ki lung to lo le chun hi cha chu biblical tama se ya le thila ho yeng yong chu ki lung to lo wa la ga lo sa the lo wa le chun mem ho chu I ki lung to lo wa le chun I chan chu I pha diwam ti mi pin gel chit ne khata lung gel khana nei diwam de yum he I ki lung to wa le chan hung phadi ham I ki lung to lo wa la I chan chu ai to kha diwam ai lo wa le kini tu a chu hung hi dam hi ja chu gel dan he le thil ho yo se hi I wat khom so wa forum khatna ai lo wa le platform phatna hi cha chu nang lung doi pan ke ai ne kha jong le khat lung doi in ke ai ne kha jong le khat politics ke ai ne kha jong le ti pa hi wat tu a chi pi wang chu de ding da na hi ke man opinion ka pe lung gel ka pe adi inna longgel la ho ma bol ti tu pi pen inna mi pi zo sin zan he diu chu le he na chung chun ba adon I ga se hin tin ki pa ma hele twin pu reverend community kin kating enjoy hin se yo festival ho and festival events so in sai ta na ai le twin hi chi e ho kuki community ati ta te kuki la imano hi chi piti da festival umin good festival umin chule pineapple festivals on his state level hi chan pulang hulam ha ki mangi tele kilong na is a festival iman ho hi observation nang bet da na hi piti da correction ngai ham ngai lo ham 2019 na iman da no chule sagau lam ta salama isan ya iman da ham phat chom na iman ham chule up hello ai lo wa hi le add on na nei thia hi le 2020 ahung hun ki dr han na hi correction I tamang bang suggestion na nei ma cham chan hi sai pi thai de ipu pa te bin kur anaman ho hi am ho wang pathin di helu ba hi junum sanum ne na anaman ho hi chule chuta chun nun no gorna borna lam na anaman ho hi and to a ho hin indigenous itiva ipui pa te bin anapat do kuchu e ho a hi itiva hele
ประเทศที่เฮ็ดหนูว่าฮีอากูจุอากูนำมันนะไอ้วางอะไรประเทศทางว่านะประเทศว่าจอยนะอีมันดีกว่าฮีอีปุ้ยปาเตวินกูเชื่อเสียลว่าสายจางไงตอนยงเขาบอกที่ว่าหาลาสำเร็จตัวหาลาสมาคุอีพีเซเวมกระทั่งเอก็กิทังได้ที่นี่จุนะอะไรฮิเจกระทั่งเอที่สับเขียลากูตัวฮีนั่งเล็กยินประเทศเฮอีว่าประเทศชาติอีว่าฮีเลยกระทั่งเอเขียลาจูประเทศทางว่าเอาเมอ๋อประเทศกระทั่งว่าประเทศกระทั่งว่าประเทศนี้ที่ตะบังกาลโซนปีนกูดบางเทียกุยินเดี๋ยวจนประเทศกระทั่งว่าที่เฮยดองไงอ่ะนี่จะช่วย indigenous ที่จูอีปุยประเทศกูน่ะมันจูคริสเตียนที่ฮิสะที่จูอายุว่าคริสต์มาสที่ใช่บังว่าจูคริสต์มาสยังยงจูคริสเตียนที่ลูกพี่จูที่ชูเป็นนะของ all มันทุวินที่ละจูคริสต์มาสมีนะเนี่ยขมนะของมันนะแต่บางอย่างจูตัวกูดกิตัวจะวางกูดกิตัวยงจูมันจูมันดิ้งจูนุ่มสนุมนั่นน่ะมันโหลดิ้งจูคำน่ะมันโหลดิ้งกินอากิสาวน่ะมันโหลดิ้งประเทศทางว่าน่ะมันดิ้งอีปุยปาเตวินโดยนะฮุนผู้ยันสมุนอันนั้นกิทอยุนอีตะบังหินโกลชีโอยองอาระบอลุนฮอนว่าจูโดนเฮียล่ะจะโดนโหไอ้ละว่าเฮเลผู้ชับเฮียล่ะที่โดยทุสับเฮียล่ะประเทศทางว่าน่ะเต่านะอีตาฮีมันดิ้งอาจูคริสเตียนที่มันดิ้งโดนเต่าอากูนหัวจูไปยุติกติปุยไปยองอาปะปุยไอ้จูคริสเตียนที่ยองเลเวนอีมีหินเอาจูอากูกิจูกิทงทูคริสเตียนนี่นงานยองกิเบียนนี่ตะปุยตินมุลกิจูกิเบียนกันนี่อามายังมีเรียมกันนี่ก็ยังไว้ไปกันนี่ไอ้ว่างคริสเตียนนี่ปานจูอิมินเฮลิติโลอีเปาเฮลิติโลอีคัลเจอร์เฮลิติโลไอ้ว่างละอีปุยปาเตนกูดันมันเขาจูคริสเตียนไนส์คริสเตียนไนส์ง่ายที่คอมเมนต์เทมกัดก็บอกโนมินเยจุนกุมดังจะวางกูระบอลตีโลวางจูก็ตีเต่านี่มาคิดอย่างโลไอ้วางละก็เตะจะวางจีบอลเกี่ยวตาเวอีหงตีพานว่าตัวกูได้กินมันกุมยองเลยก็เฮดเทชันสุนัยก็เฮดเทชันสุนัยเต่านั่งบางเดียวไอ้กูยี่เต่าจูก็ยังก็ปั่นข้าวตาจูขาดไปยองนี้มีวางเสียดตั้งก็ตินกูน่าจะก็เต่าเลยมีขันอินโฟนยังบอลละเอ้าแต่โหนี่จะคำลาจีปีน่ะบอลละกันจังก็ฮีพาสเตอร์ก็ฮียะจะคำหัวพาสเตอร์ยองก็ฮียะประเทศให้มาเองเต่ายังหัวพาสเตอร์ยองก็เฮียจูอีเจ้าให้กระจิลุลหัวกระจิดิฮัมอีเจ้าวันก็ไม่ป่วยเลยสิจุเกแต่ก็โดนป่วยอีเจ้าช่วยหินโหลมก็หัวจิงเงินจังจุดแต่บางอาจูกูดบอลเตียงก็เลยจุนุ่มสนุกมันเนี่ยเตียงก็เลยเดียมทอลงดิไอ้ป่วยจ้าเตียนเอาเตะอีที่หลังจะเอาบอลดิ้งให้บวชเดีย correction ball ที่จะนี่บอลดิ้งที่เก่งไงด่านจุดเลยตัว pineapple festival ที่เขาอีตัวเขาบางจูอีปีที่บอลเดียวทำให้จูบอลเขาจนห้องบอลอะไรเลยอีตัวบางpineapple กิตยองจูตั้มตะกัสูกัสูกูดลูกเขาสูกูดอีตัวบางหลังจูมันโดดเทียประเทศทางว่านั่นมันดิ้งเฮีไอ้มาไม่เห็นมินอีตัวเฮีกิเกษาเทโลเฮีประเทศนั้นของเกษากัสูอาหงก็ยาอาจุดละ pineapple กูดจูกิทางว่านั่นมันดิ้งโลวะประเทศว่าประเทศทางว่านั่นมันดิ้งตีลังคุณอิมิเตฟินอังไงตัวที่นั่นดีเวนปันกิลคอมเทเลจูคอยไล่ติดนะให้ไล่ขัดก็discuss กับบอกกินเร็วกันสังไงเฟสติวัลอะฮิโลเลยSri Lily Festival ในเป็น Orange Festival ที่จะหัวไอ้หัวฮิตาปนนะขัดที่อิโซปิวอิเบเตลนาก็หัวขัดที่ไม่เลยหัวหินอิสลามหัวฮิคุกกี้ society จีง่ายป่วยอามาหัวกินอะไรง่ายป่วยที่ตะบังไม่กันเซมฮีในเป็นนะละง่ายป่วยไม่เลยรู้ละลงดีตะบังกันใช่เลยแหละไอ้หัวอิเบเตลละก็ละลงดีอามาหัวจะจุ่มไอ้หัวตัวที่มันที่ห้องที่เอาจริงนะที่จุ่มจังก็มันนะให้ปีนปีนโนมาไอ้เจ้าจุ่มจังจุ่มเลยหัวกิมุโนมันลังกิมุดาจงเลยสูปีฮิบูสไม่รอยงกุยมาอามา
agot papa seva ho hel dam chu po ga seva hel lo yo wa si chưa hello you hel lo yo wa se hin tin ya chu khat ve yang ka holim na ka se chu ka lu sang ka thema na ho pa i pa wam i pi na sa wam ke ho pa wa lu i chu no pa i pi na sa wam ke ho pa wa sama he i chu no pa i pi na sa wam ke ho pa wa ma ye chu le sentence khat ki pum ba yang khat ome i pi ham a boy na pa na ko we i chu mai ti pa wam ke ho pa wam i chu ke ho pa wa ta ki chu wa ki na di wam ai po sho pi hi ya chun koi chum yum po we i chu gam cha te hi we chu le ho yong pi hi a hung tha ho po we ti wa ai wa ngala pa the lu shen na kein bi di ka sim la ya do yong kan so ma do tu yong pe wa ka chu a do tu ho chu a hung ki sap dan chu ka ve ki na hi le i pulu yu ga ngam pi ti chu ama ananam la ana na ki man cha na chu tui long dung chu gun dung chu a le che chu gal ngam kham chi pi ham mi hem le sa he thami pa to na ana ki hu chu na i che khang la ya pa na chu chi gam i lo da chu i ti le ho tha ki ding ya chu anang anu kha nang ama sa ta ki na ding ai poi i chi gam cha i ve ya chun linguistic affinity ni you i pa wa ki man tam ta me i pa wa ki ma dan to me ti pa yung ga se ta i so pi na go yong ju ti ma i pa wa ki bang chi ai e che chung chung na chu ga se be nom chu research ka bo na ka hu mu do ki khat chu i so pi tang khu lo la atang kun pa wa ti hu o khul pa bu develop ang bo tu ale hi che o khul pa vi to hi che so lang sanga in ko tang khu lo pa hu i ga vet ki na hele au khul pa sang e ho pa to ki nai ki na ya chu linguistic affinity wa na sa ta ki ne cultural affinity ki ne chu to te ka khana ho chi dan dung ju ya lal boy ko ma hi kaloi nu bang hel la lal boy ko ma chu ka yinu ka ti lo de chu nanu ka ti di chu na nang ko ma na unu ti ve tan na e chu mai ti hon jong na ma na ti ve tao alo na te mana na ai gi nu pi ne ti lo pi chu ito bang chu cultural affinity a chu le chi ko ke u se chu hi lo ba mai ti ho bang hi he pa yong pa ti hu la he po yong pu ti hu la chi khat i bu chu a chu le ana go hong chi ti ma chu e chun ku ki na ga boi lai ta chu article ka na ji akina che i pu be su pi khat i bu be i bo la ikina kham nu pi khat na sa e ong tha ala tham kana te ek ati be e hong ti lu ito mga chu kinai mi hi win kina ana asangin khala khadi i di ki pan pwem ti ngai tu a iche in ko ho shiroi ku na yong chu a chi thi ga chi a corporation pi thi chan pi a amo yong ku no vai poselo ba hungun mang ho mi te ta ko wa in ko ho mai te ho iche sangai festival la yong chu amo nei no do lo chu chu mai nei lo wa le pan la thi chan na pan la di ai su so pi hi now e ho a hi na ho a hi te lo e ho a hi ti ngai ka sa ai chu ki ve da yong le phen agama chen khom thau tu ikivet da tu lai chen wa chu nom lo ta ai chen diu ikinu she lai chen wa chu nom ta ai chen diu ke ma comment si che ati ma jing na ki acceptance nei ngai he ti na khat khat ale tuin pu albert ko ma chikining ka ti tuin achom le khanin ga ki hokit le acceptance of ILP to the ST Hill State to the ADC na it is some to ne to so no min tu kum 2019 sungai ga anong vet na hi ai hi ga vel vet na cha hi EPP comment apalo hi tabang thua an ma chom jan in sek yes ILP hi mai lahon isu piu mai lahon apom dan wao men hon neo khat chun chi hin Manipur hu jo pon te ti wang wen ain la ILP status hu kon dan chu hele chi hi hill protection adinga anu khat thil dan ki mo ne le khabu hoi ba ana chu teng le tribal protection ni ain la government of India hin EPT gon ham ai la wale phat chom khat na containment ti chu su lung dam mai na dinga gon ham mai la wala atun so na chi pi dinga gon ham chi hi ai mi ho vat da na chu hi le
ILP hi wala RP chu thing lang mi ho ala wala Tribal Protection Act chun am ho hi ho kha anum kha hele am ho gam nong chu tribal area chula ti te bong khat jong dungel sei loi om min chu teng le ILP hin chu ti tan jong set thing lang hil ek pa chu ha to kha pon te ho pyo ben ti ja ge loi yong chu om ke ni amei le ho yong chun ichi ILP hin ade dia Gampama country danga foreign gama Hindu hong ki pulut ding chu ILP in protection board ponte khat chole kol gama ho yong chu ahung teung le chin protection ai board no ET implement ki boardam ET regularize ki boardam ti pa ha mo yong dungel boy ki di IP chu le kai ga la hi ILP hanang hill state demand hanang chuteng le CA hanang EP yong le chun ami pi a cheng gom te ni pa cha thum u cha thum chun thili phata gel khoma chule icha chu ruling chu governance to ho isot do ho people's representative ma isot do ho MLA ho minister ho ta chun phata ke ho iko tu kwa chi sim to jep mon to jep chuteng bo jep ai ne IAC chu ILP ek yong chun protection na nga Manipur protection nga chu thil pata hi na ai wang anoi langa kiti political corruption omin social corruption omin economic corruption omin ya chu anom sa kei neula ya chi ani ki chi pi sa ai MSTC bas a chu abong po hi cho hi line highway check an ki boarding ke in kan mon ain la koin hijat pi hi ta pauna bajar thangkar bajar chuting le munnang danga nganu kon area ki pulut ho chu sam pulam pilanga chuting le chi kata hatalanga koi ham hoilai muna ki pulut ho hi hijat pi pha hom ti a hele chi hi MSRTC bas sunga ailola tata hung ho bas sunga pot la hung ki sel do ho atam ro hi pot ki sit gop na la hung ki sel la aile anga tup ding inei ho chun lampia nga tup ding le a checking boarding ho a monitoring boarding ho loi chun amo loi nung no a gan thei ta matna nung sola ane cha ding ngai tu pia agama nung sol sa nga chu sumhia ki la ji wa le ta chu ani nya hung ki tor gari ho yu si chu an pudu le tam dana ka mo ni cha jia chu ET implement boardam chu teng le ET regulate boardam ti pa jo lang hi a cheng mi ho hin ata chu civil society le civil body organization ho lam kai na hi kilung tu ta hi bol lo wa le chi chom phat da de phat chom phat jo teng le hin i cho yu si yong hi pan na be hung hin tin chu teng le phachom be se mortum phachom be se hung hi pon tin ai lo wa le bang phasel hung pong pon tin ya che ho danga chu wang sit na chu ai lo wa le itu i cha khanga chu tin dấu lo đặt dấu lo hung chu dem ti yong hi vận động thì ấy pui ti ai ka sei nom ki pom he zing na 2019 sunga chun thil tam ta na so in chule ichi impact tv cookie channel agenda Manipur discussion ar mangjan jong topic tam ta na ki bolin hi chi ho hi mi pi hon jong review ga bolo hi tin e ho cookie community la jong boina tam ta ho jong drug lang hen lang chulai jri bama isopi ho an thi chung chang hen na pe tam ta na ki bolin cho hi ga anung ve no hi tin sa hi ip phachom thai mam ti pa an law hi tin 2020 hung hun dok thun ni dok han hin ja in step la na na ma ti ti so ga 17 june 2020 hope langa hung chi taw tin na wishes for 2022 in pu reverend prim ko mana chi ke ning ka ti social integrity chule emotional integrity chule hi chi ai ho cultural affinity hin chule linguistic affinity hin hi chi chung chang thua hi 2020 hung thun to ki han hin hi chi chung chang a hi ai ho adi sana cookie society ti taw na cookie community la hi ep ti ha sei nom na ne ga ta cookie society sung yeng se hello ba Manipur pumpia dinga
chỉ linguistic affinity chứ này ba aiว่าอย่างเทมกัดกษีตานะเปล่ากี่มันนะที่ขัดน้ำกัดอีโลโลเฮ้ยไอ้ที่กี่มันดิchưa ก็คือจุดหินดินอีกี่มันน่าวอีกี่ไหนน่าวผมเสียยาจู integrity ที่กี่ปุ่มขัดนะฮีอิสุปิวหัวหิน geographical integrity ฮะ emphasize บ่ไอ้แค่ไงด้านนั้นว่า geographical integrity สางาฮี emotional integrity โคโจอ่ะอ้อมโลโคโจอ่ะไอ้จู emotional integrity คิดจูแค่มันจงไม่ได้ปัจจุบันสุปีอามันจงทิ้งหลังมีปัจจุบันสุปีก็อินโกฮัตีกิสุปีมูนะกิไงลูนะมันลังเฮเล geographical integrity จูไม่รู้ที่เชื่อละมาสานตาบะautomatic ไอ้ยี่จุน geographical integrity สร้างอิน emotional integrity เอาหาเกณฑ์ให้กันเฮลไลก็คงเห็นแล้วก็คงหมดจูอามาฮอนทิ้งทางมีไอ้นสิมมัวไอ้ละน้อยเสียวะเกย์ยิงจงก็รอหัวตะก็กินเราอยู่จูสกุลอาก็เจียวก็คงกินเห็นูเกย์ยินละงาก็รอไปสุดก็เจียวของหล่นเลยยินสุงาก็หลุดนะเนี่ยที่กันเนี่ยหล่นนะอามาอินาก็เจียวทิ้งเลยมังกรอีกคัลซาโลitu itu ka sopi kiti dia actually hotel la chadon ne yeng yong hao na ho nang ki so bin ti ho iti ho bitter experience you singhang mi ho lung sunga kem theilo ia hi emotional integrity om ding banga theilo ia chu khat be jong hi integrity chung changa thu sei dinga I ko wa che hotel excellence ya ko and his again ka sei pen chu integrity suke pen chu ko ham no ne ro a thing ya bo na ti nom sa wa ching la mi te na no do ko ha mai na ilu sa lo pa chu ka su pe ti te ding isin ho dinga kha pha nai tai ti yang ko na se kalung ya ta ka se ya chu ki long shet ki ngai lu na a ding bang a hom the lo hi a se si pen wang chu o chu a thing a bo hum na a si nga mang kai ba ichi pa ko na hi integrity chu hungke a ajawa ise ho so behavior ti chu a he jong le past experience a ko na chu kinel nom thelo new MPC a ko na ka hung ki chon pe yu new lam bule na compare no hi kaloi nu nanu chu tui khaya to tia tui do chi ale ita ki golu ba a ki golu chu ama masanga nu chu in ko mai ti ho ya amanu tui do chu amanu wa do wa a tui chu let ta aba na chu e ho hi wa ale kanu yong chun a tui chu amanu che mai te nu a chu adopt do ama ki do le ong pha na ka tui amang tai ta sun la yi ala chu ki del lung ki ko ta wa ale nanu mama chu na wa chu kati ong ro te ki bang pu ti do sa yi ngo ti ichi tui bel ka ja chu some point na bo im sang bin hi do sa yi go ti ita bang chu ita bang la chu emotional integrity chu iti di ita chu hi I bo ina a hi le phan song ha nei ta po ben a chang lam song hi tam tin 2019 a chi din to ke hon 2020 song hum de hi tan mi pi ho ko ma viewers ho ko ma hi pi vai ha na nei no na ma sa pe ni pu reverend ni sai a chi cho chi hi ta tun pathin phat sa 2020 imu to ki honin bible ki sei lung tha kengun lim chum pu win ti banga ko iso pi in sa in lang so pi mina vet di pathenin ichigam sunga hi meitei pa hin naga pa hin kho mun ta ai pi naga mai in ye chona man hetiem hi jong leo kenwang hetiem ming ting amo hi ka su pi bowling ka te ngai lung ka te ti ngai lu ne attitude nei pa di go lefen ichi chu patin nei pi kum tha emu chu iman lo dham ka ti ai ke pam he same question chu pu Albert jam lang ko ma 2020 jing la thai hong thong đường ấy Manipur sunga cheng thing thang mi han nang phai cham mi yong lai
igyal khopin di wa de yum chu hele integrity chu integrity chu golui laya wang chu anum sa ta bang rom tu hin integrity pa sang chun kho khat ni le ku ki ting lang mi on til khat political ambition khat ne ya na to wa le very ten objectionable ding chu ting le very ten abola hele ya chu idei chat pa chu ki tok thei lo hi ta ni ya chu social integrity ki pa hi angai ti hi social integrity bol na ding mu thei na ding a chu ja puin na sei emotional integrity and cultural and linguistic is hoyo si sao yo si chu revive bol ngai ipui pa an nei sa na chin sa pa ai le revive bol na nga iti bol dam ti le ama la nga mei pha ki thai chi society a im do pa din ta yong yu si song chu tham cha khat hi ama cha la ding chu la sam jeu hi ai ma ke me ka sei nom pin hi le integrity chung cha nga hi equity issues and problems ho hi addressable wa la integrity chung the lo de ichi hi meite intellectual ho ba hin khat bai to hi pata asai thei khan sei pi iji chu amo ho integrity pa la geographical chu hi le ami anum sa government asian pi le chu ting la pa thenin inamu khan theya anum ta ya tham chakat khan theya anum phan da ei khan sau ta ni aju ta le equity issue ti chu ala sam ho yo si chu tribal hong chu van nei le se lai sung sia tribal hi ding hi pu ni aju ta le tribal la kona chu amo level general chu forward march ibol di wa chu tribal te economy hanang education hanang chuteng le employment hanang cho yo si chu uplift abor ba te chu dop sang na le chan bo chu ang chan wa mai le te ja chan ta bo ji teng le chun hi cha chu hi chi kang ta lai te ni chu ai lo wa le a trail alam pi te ni chu ta na mun kana long kho ma chi kho mo de ti ya chu equity issue hi mai le te he chen wa address di bor ta ka wa hi ting lang mi lung ge la chu emotional feeling a chu hi le gorma til khat ka da la le ting lang mi ha le application se lut na pa na chu som ni ki pi pa nai ta ne ai le inel ki na le mingol na him je khathem na hi ya tua ngari jong som nga ma dai tai ai la nang chu som ni ka thum pi na he atiu chu ibu mu lo lang ni ke kinem lo lai na job service dal chu ai bang application se lut na pa na ko hi chi disintegrity motive le disintegrity impact gung so na dingat na practice ki bol pa ditan so aneu pe na sia che chu hi lo wa yang chu college kai na han nang chuting le school kai na hi yong le a tribal ho chu le ma di how ne ba ti le khan na chu pe chu ai le seminar nu ngai to khom ting le ekhoi amatani ti chu tin na hi cho hi iti het chin san le ta san sa na inei sa thei wa hi cho chun amon yong ain ko way of life in Colombia chu practice about thei na hi chu amo de ngai yong pathen ho no lampi hin tin i ho de ngai yong i pathen ho no i ho di no lampi hung hi de ti ai kala ai ne ki pom he zing in enjoy in say bang in 2019 ki chai ding hi ta in 2019 sunga it hil bol ho review revise ka bol ho hitin chuni impact tv cookie channel in review ki bol bang hin aphai bol ho su 2020 ting la na chi zompiu hitin ase bol ho su da ha na ding na ngai to hite chi chu studio akona team na hong ki na hin chule tuni zong zing ni khom zong le tunia ding impact tv cookie channel team thaleng core committee chule producer pa thaleng in muntina hichi channel vezo se na bon chawin kumtha chibai wish ka hin bolovin chule 2019 sunga hichi impact tv cookie channel in bol khila hilowa le sei khila hilowa hi le to khelo ma hai jong le viewers sola mi pio zo si nei na ngai dam divin ngai dam jong ka hin thumin chule 2020 hung hundi to kilhan hin impact tv cookie channel ading jong tauna ananayo hite ti chu core committee thalenga team na le tauna ka hin nei hi in ki pam le zingin chu e tunya ge sung teni jong nang ni honin kum tha chibai wish ka hin bolin o se pe yo se kum tha chi kan pe ne ki pa tha chibai hin
is cookie community society จุเลยเจนnow มณิปุรอินเดียเลยสิปุ่มปีอะกิลุงมวนนะจำนะหงหินปตาหินที่สูวิสิกาเปาเราเห็นเด่นกิปามเฮซินตุนีอาดิ้งอิน agenda มณิปุรคุกีดิสันฮิจันเห็นใจตาวเห็นจุเลยตุนีโปรแกรมเบ็ดนาวไว้พัดจุมปีน่า impact tv cookie channel official website อะคอมเมนต์และฟีดแบ็กหินปีเทียวฮีมันจะน่าเวลาสินาบอนชาวินกุมทัดจิบายจุเลยมังผา